ushobora gufata igihugu nk'u Rwanda ngo ugihindure uko ushaka kuko si we wakiremye. Ntushobora kumfata ngo ungire uko ushaka kuko ntabwo ari wowe wandemye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kubwira inshuti yazo ko bagomba kwitegura kubera ko bagiye kugaba ibitero kuri Iran, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko bagiye guhera kuri Iran ubundi bagakurikizaho n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bifitanye amakimbirane n'ibibazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse byaba byo muri Afurika, Aziya ndetse no kuzamuka muri Amerika, yewe no muri Middle East, yewe no mu Burayi. Ibyo bihugu byose bitavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza muri Australia, byose bigomba guhura n'ingaruka n'umushinya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump yavuze ko ashyigikiye igisirikare cya FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bakomeje guhangana n'inyeshyamba za FC-23. Bamwe baribaza ngo yabagiye kuzana intwaro rutura zirimo za misile ndetse n'indege zicucuma, akaba agiye kubikoresha mu buryo bwo guhangana n'inyeshyamba za FC-23. Ase ubundi Amerika ikoresheje amagambo igasaba FC-23 ikayaha amasaha ntiyaba yavuye aho yafashe, cyangwa se n'ubundi nabo barayitinya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ikintu gikomeye cyane ku bayobozi barimo n'ab'u Rwanda barenze ku mahame n'ibihano bagiye kubafatira kugira ngo babone ko umushinga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kubakinisha ari ibintu bitari ngombwa, ndetse bagomba kubahiriza amasezerano yabo mu buryo bwihuse kandi unakomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iburira inshuti yazo yatanze gasopo ya nyuma ku bandi bantu bafitanye ibibazo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba bakwicara ku meza y'ibiganiro, ibyo bavuganye mbere yaho bakabishyira mu bikorwa, cyangwa se bagahura n'umushinya n'ibihano bikakaye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora no kurangiza icyo gihugu burundu ku buryo cyongera kugwa kikamera nk'aho kitigeze kibaho. Murabizi ibyo bakoreye mu Buyapani, murabizi ibyo bakoreye muri Vietnam ndetse n'ibindi bihugu byagiye bihangana Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intwaro karundura igenda ikoresha ndetse ikabanza ikagotagota icyo gihugu ku buryo nta n'ufite uburyo bwo gusohoka muri icyo gihugu kugeza iyo ntambara irangiye. Umukuru w'igihugu afashwe ndetse bakamufata bakamujyana aho agomba kujya gufungirwa nk'ikihebe. Si ubwa mbere mu mateka y'isi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimusa abakuru b'ibihugu, abayobozi b'imitwe runaka, kubera ko bahereye mu bihe bya kera nk'igihugu cyiyumvaga gifite imbaraga, aho bagendaga bagafata umuyobozi batavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko uwirirwa akwirakwiza ko yanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika akoresha n'uburyo bw'iterabwoba guhitana abasivili n'abandi. Ngo iyo batamurasiraga mu bitero yarafatwaga nk'imbohe akajyanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akajya gufungirwayo, ndetse harimo n'abapfiraga muri gereza zaho, by'umwihariko nka za Guantanamo. Hari gereza mbi ya mbere ku isi ndetse itinyitse cyane, buri umwe wese atinya kujyamo kubera ko ijyamo abantu bihaze b'ibyihebe hanyuma na nyuma. Ibihugu bigiye guhura n'umushinya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo Ubushinwa, Uburusiya, bikaba birimo Iran, u Rwanda, Uganda, hakaba n'ibihugu nka Tanzania n'ibindi bigiye bitandukanye. Yewe si ibyo ngibyo gusa, harimo ibihugu nka Cuba, Afghanistan, Pakistan ikunda kugirana umubano mwiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukongera ugahagarara, nabwo bitewe n'impamvu runaka, dore ko kiriya gihugu kinagendera ku myemerere ya Islam. Hakaba harimo ibihugu nka Cuba, Pakistan nk'uko narangiye mbikubwira, nabyo bikaba bitavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko Cuba nayo bakavuga ko bagomba kuyiha isomo n'ubutegetsi bwayo bakabukuraho, ubundi ikaba kimwe mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenga, dore ko bashaka no gufata ikirwa cya Greenland kugira ngo abanyaburayi atanga uburenganzira kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'uko haba intambara. Bivuze ko Donald Trump nyuma yo kugaba ibitero kuri bihugu ndi kugenda mvugamo, araza no kugaba ibitero ku banyaburayi bari buze kumubaza gufata kiriya kirwa ashaka gukontorora kugira ngo Abashinwa ndetse n'Abarusiya batakinjiraho bakajya kugikoraho ibikorwa byabo, bigaragaza ko Donald Trump yiteguye guhangana Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu magambo yagize ati, ndabasaba ko mukima ku neza kubera ko ntabwo nshaka ko tubikora mu buryo bw'intambara, kubera ko niba mukimaye neza nkagikontorora ndabanyiguze ndabaha amafaranga, ariko nanone nimushaka uburyo bw'intambara, Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwibuke ko ari igihugu cya mbere ku isi gikomeye mu bya gisirikare. Mu ntwaro murabizi ko nta n'umuntu n'umwe ufite ubushobozi bwo guhangana nacyo, yewe no kugihangara anirihirahira ngarasayo, kubera ko ibyo twamukorera murabizi. Rero turabasaba ko mupfusha mugacisha make kiriya kirwa nacyo mukakima ku neza.
Perezida Donald Trump ahari ubukungu bwose bukungahaye munsi y'ubutaka arahashaka ahakontorore Amerika ibihafite ukuboko ku buryo buri kimwe cyose n'inyungu zabo bibazira. U Rwanda rwose rufite izihe nyungu mu guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera inyeshyamba za FC23 zagiye guteza intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Wibutse ibihumbi by'abasivili badafite icyo bavuze ku ntambara cyangwa se b'inzirakarengane bamaze gupfa muri ya ntambara. Byaje no kugaragara ko u Rwanda rufitemo ukuboko gushyigikira mu ntwaro wafasha nk'imyitozo n'ibindi bigiye bitandukanye no gutanga abasirikare muri ya ntambara iri kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo byose rero bikarakaza Donald Trump akavuga ko u Rwanda ari rwo rwishe nyuma y'ubwicanyi bwabaye hariya, agahita ahera avuga ko ingaruka zigiye kuza kuri ibyo. Inyemerera tubane twumve iby'umubano ndetse n'uburyo bigiye gukorwamo nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabitangaje, ndetse mbere no ku nshuti zabo baburiye njye mugiye kubana. Ahangaha nitwa Olivier, umenye ko yitwa Exafu Ifone News niyo YouTube channel rukumbi kugezaho amakuru agezweho mu buryo bwa documentary n'amakuru mu buryo busesenguye, ndetse cyo gusaba no kanda buto yanditseho subscribe kugira ngo n'ubutaha uzabashe kubona amakuru n'ibiganiro tugutegurira kandi tunakugezaho ibihe byose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zabwiye inshuti zayo ko igitero cya Iran cyegereje kandi Iran igiye guterwaho igitero gikomeye cyane isi yose itazigera yibagirwa. Isi yose ihanze amaso ikigobe cya Pakrus, ubwato karabutaka bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indege z'intambara zigezweho n'ibikoresho byo gufata ibisasu byerekejwe mu nkengero za Iran. Amakuru mashya aremeza ko Amerika iri hafi kugaba igitero kuri Iran. Urubuga Iran News kuri X rwatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kubwira ibihugu by'inshuti zayo ko igitero kuri Iran kizaba mu mpera z'iki cyumweru kandi ko kigamije kuvanaho ubutegetsi bwa perezida wa Iran nawe w'umufungamutwe, ndetse uvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizirahira zikora ikosa zo kubagaho ibitero ibyo bazahurira nabyo bazabyirengere. Reka nze mbikugezaho mu buryo burambuye uburyo byagiye bikurikirana ndetse n'uburyo kugenda baterana amagambo ku mpande zombi, ndetse n'igihe igitero kigiye kubera kugira ngo Iran itange bayihisomo gusa nayo ikavuga ko itazemera ko ibyo byose biba kubera ko ifite ubushake ndetse itegereje gato ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikora amakosa ayo ari yo yose, ubundi ngikiba bazakirahire kubera ko ngo nibo bazaba basoje iyi ntambara. Rero ngo ikizababaho byose bazabyirengere, ndetse Israel hakabamo igihugu nka Qatar n'ahandi hose harimo ibikorwa byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran ifite ubushobozi bwo kuba yarasa aho ngaho rwose zahotsa igitutu cy'umuriro ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizayica. Ati ndiyo ndebye mu maso ya kariya kagabo k'umweru mu maso n'imisatsi imeze nk'iyimbwa nkakareba nkakitegereza mpita nkabona mu ishusho ya Hitler, ndetse uwo ni umwe mu bayobozi bo muri Iran. Ati mpita nkabona mu ishusho ya Hitler ubwo yavugaga perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ati rero nkahita mbona ko anyotewe no kwica ndetse no gushaka kumena amaraso, ariko naramuka agabye intambara kuri Iran azamenye ko iyo ntambara agabye atari intambara y'iminota mike nk'uko yabyivugiye ngo ni ukuza arasa agenda nk'uko byagenze muri Venezuela. Oya, ntabwo bizabumwera. Ahangaha rwose ayo mavuta cyangwa se ibikomoka mu butaka bwacu ashaka kwigarurira reka mbanze mwibutse ko naramuka akoze iryo kosa aho ngaho azaba ameze nk'ucukuye cyangwa se nk'ucukuriye imva ako kazahasiga agatwe. Iran yatumijeho ambasaderi w'Ubudage ndetse ngo anatanga ibisobanuro. Ambasaderi w'Ubudage muri Iran Axel Dittmann yatumijweho na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga atanga ibisobanuro nyuma y'amagambo akomeye Chancelier w'Ubudage yatangaje mu minsi y'ubutegetsi bwa Kasilam muri Iran abarirwa ku ntoki. Aya magambo ko abavuga ko ubutegetsi bwa Iran bubarirwa ku ntoki. Aya magambo Iran yafata nk'agasuzuguro n'ubushotoranyi ndetse no gufata uruhande rwo kurwanya igisirikare cya Iran. Kansela w'Ubudage ndavuga Friedrich Merz ku wa kane yatangaje ko iminsi n'ubutegetsi bwa Iran yabaze ko kandi yakomeje agira ati bishobora gutwara ibyumweru ariko ubutegetsi buriho nta cyizere bufitweho cyo kuyobora igihugu cya Iran. Ati buri kubarirwa ku ntoki. Ibintu byababaje cyane ubuyobozi bwa Iran bukabifata nk'agasuzuguro ndetse no kuba babamenyera, bahita batumizaho uriya mutegetsi cyangwa se uriya ambasaderi wayo ngaza asobanure ibyo bavuze. Avuga ko ari ubushotoranyi ndetse no kwiyenza gusuzugura ububasha n'igisirikare cya Iran. Ese Iran ifite ubushobozi bwo kuzahangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ku munota wa nyuma?
reka nabyo tubitega amaso. Gusa ntabwo nagenda kubwira ijambo umuyobozi mukuru wa Iran yatangaje ubwo yabwiraga abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ibintu bagiye gukora ari ikintu gisa nko kwicukurira imva kandi iyi ntambara bagiye kugaba itazarangira. Mu matwi nabyo mbikubwire. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ubwato bw'intambara bw'iki gihugu buri hafi na Iran ko kandi igihe cyabashiranye icyo gihugu ateguza ibitero, icyo gihe cyashanye icyo gihugu ateguza ibitero bikomeye biruta ibyagabwe kuri Venezuela. Ati ni mu butumwa burebure uyu mutegetsi yanditse kuri urukuta rwe rwa Truth Social kuri uyu wa gatatu ndetse abitangaza. Trump yanditse ko ateguza Iran ibitero bikomeye cyane biruta ibyagabwe kuri Venezuela mu ntangiriro z'uyu mwaka, ndetse byasize Nicolas Maduro n'umugore we bamwita Cilia Flores bashimuswe n'abasirikare kabuhariwe babarirwa mu gisirikare cya Delta Force cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump rero yanditse agira ati ubwato rutura bw'intambara buri hafi na Iran ndetse buri kwihuta bya nyabyo n'imbaraga nyinshi n'intego. Ati n'ubwato rutura buyobowe ndetse n'ubutwara indege bwa Abraham Lincoln buruta ubwoherejwe muri Venezuela. Yakomeje avuga ko ubwo bwato bwambariye urugamba ndetse n'ubukana bwose nk'ubw'ingenzi nk'uko byagenze muri Venezuela. Ati ndatekereza muri Iran birihuta cyane, muze ku meza muganire neza mwicishije bugufi. Yabwiye Iran ko hagiye kubaho ibitero by'ubukana ndetse bukomeye cyane mu bikorwa byiswe inyundo ndetse y'igicuku. Perezida Donald Trump amaze igihe yikoma Iran avuga ko cyangwa se ibyo vuba bishingiye ku myigaragambyo yadutse muri icyo gihugu kuva mu mpera za 2025, nabwo abaturage batangiye kujya mu mihanda bigaragambye bavuga ko basaba ko hari icyakorwa ko ifaranga ry'igihugu rigasubirana agaciro ndetse n'igiciro cy'ubuzima kikagabanuka. Imyigaragambyo yaje gukura igwamwe abarenga 5,000. Umwuka w'intambara uratutumba mu kigobe cya Perus mu burasirazuba bwo hagati, ndetse isosiyete z'indege zo mu bihugu bimwe by'i Burayi byahagaritse ingendo zabo ndetse kugira ngo bitaza kugirirwaho ingaruka muri kariya gace. Iran iravuga ko yiteguye kurusha mbere k'igihe cyose Amerika yayishotora izarasa kuri Israel ku bwato bwa Amerika n'ahandi ifite inyungu. Ndetse muri Kamena 2025 nibwo Amerika yaherukaga kugaba ibitero kuri Iran aho yarashe ku bigo bya Natanzi, Isfahan ndetse na Fordow byakorerwagamo intwaro za nucleaire bya kiriya gihugu cya Iran. Dutangira kino kiganiro mwigeze kumva ndi kuvugamwo n'u Rwanda. U Rwanda ho bimeze bite, cases yabyo ho byifashe bite? U Rwanda ni kimwe mu bihugu bitaravugwaho cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko twamaze kwemera Leta Zunze Ubumwe za Amerika biriya twavuze ahabanje byo kuba barukana n'inyeshyamba za FC23, ariko bidasobanuye ko harimo intambara hagati iri gututumba mu mpande zombi, haba ku Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa mu bihugu nanone bitari kuvuga rumwe naho harimo ibihugu bikomeye cyane byaba mu bya gisirikare, ubukungu ndetse n'ikoranabuhanga rihambaye no Burusiya, ndetse amakimbirane akomeye cyane mu bya gisirikare na politike za Ukraine, OTAN n'ibindi bigiye bitandukanye. Hakazamo nk'Ubushinwa guhangana ku bukungu, ikoranabuhanga n'ubutegetsi ku isi, Iran, ikibazo cy'intwaro za nucleaire, Middle East n'ibihano, Korea ya Ruguru, North Korea, intwaro za nucleaire n'iterabwoba rya misile kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Cuba, amakimbirane ya politiki amaze imyaka myinshi cyane n'ubu n'aka kanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zivuga ko Cuba rwose igomba guhura n'ingaruka nyinshi cyane mu gihe itapfusha, kuko n'ubundi utuguru n'ibyajyanaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika misori bikomoka munsi y'ubutaka, petrol n'ibindi bikomoka munsi y'ubutaka byavaga muri Venezuela byerekezwa muri Cuba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump perezida waho yamaze kubifata arangije arabifunga. Igihugu nka Venezuela cyanashimutiwe perezida wacyo nubwo batakivuga kubera ko bafite ubwoba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubahana no kubakubita inkoni kunda. Ibyo ngibyo byatumye bagira ubwoba bwinshi cyane. Hakazamwo igihugu nka Belarus ifatanya cyane n'Uburusiya, hakazamwo Nicaragua, amakimbirane ya politike, Afghanistan, ubutegetsi bwa Taliban ndetse umubano mubi kuva Taliban yafata ubutegetsi,
akazamwo igihugu nka Pakistan rimwe na rimwe umubano uragenda ukanagaruka. Icyitonderwa si ko ibyo bihugu byose biri mu ntambara itaziguye na Amerika, ahubwo hari amakimbirane ya politike, ibihano sanctions cyangwa se guhangana ku butegetsi n'inyungu mpuzamahanga. Rero nk'ibyo bihugu nari ndi kukubwira harimo Urusiya, Ubushinwa, Iran, Korea ya Ruguru, Cuba, Venezuela, Syria, Belarus, Nicaragua, Afghanistan, Pakistan, Iraq, Libya ndetse Yemen, Sudan, Zimbabwe, Eritrea, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Malimia, Bilamenia, Laos, Cambodia, Vietnam ndetse na Serbia. Ibyo bihugu byose bikaba biri mu bihugu bitavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa nubwo harimo ibyo bihugu, akaba harimo n'ibihugu by'inshuti cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zibwira ko zijya kugaba ibitero kuri Iran, harimo Ubwongereza, UK, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, aho ni mu Burayi, Espagne, Pologne, Norvège, Pays Bas, Belgique. Byinshi muri ibi ngibi biri muri OTAN ndetse na NATO. Muri Aziya hakaba ibihugu baburiye birimo nk'Ubuyapani, Korea y'Epfo, Philippines, Thailand, Singapore, Australia nubwo iri muri Oceania, ndetse muri Amerika ya hafi yayo ni Canada, Mexique, Colombia, Chile. Muri Asirazuba bwo hagati, Middle East, akaba harimo ibihugu nka Israel, Arabia Saudite, Jordania, Qatar, Kuwait, Emirates Arabes Unis, ubwo ni Leta z'Abarabu. Muri Afurika ni Kenya, Maroc, Ghana, Nigeria, South Africa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo bihugu rero bikaba ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabwiye ko zijya kugaba ibitero kuri Iran. Sinzi impamvu babibabwiye, ariko nanone kubera ko Iran ishyigikiwe n'ibihugu birimo Uburusiya, Ubushinwa, Korea y'Epfo, ni intambara itazoroha. Reka turebe uko bizagenda. Mani baha ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima.